onda Maura. Još nema šuta prema košu. Još ga jedno vrijeme neće biti. Sa 3 tehničke pogreške ušli smo u susret. Na krilu prvi šut utakmice i vrlo atraktivno odabijaju domaći da su potpuno odran. A pogotovo defanzivno se sada igraju centriranom. Ali ipak ispali su baš u trenutku kada ih hvali. Na toj krenoj poziciji to Tifu ili Gilbert, zbilja nisam sada siguran. 46-46. Lakić, Jordano, za temperamentne utakmice ostaju utakmice. Dalje je zavisno ne stvara 1-3. Napada Jordano. Sluša ga lopta, gotovo još i realizira i ovu kontru.